makefuin ya limawi cerwano rakwa vatvatek. Apnerakdo ikaduana aruam meikai girana sirawo panyi-panyir ngendano mapatana-tanang so na kemdasi yamatadoto. Hakano kamanrarakean, hakano mangananawono iwawalamni yamatadoto. Hakano aruwa panyi-panyir ngen. Karanam pamnekan danawo barida. Mirata tengam vau dendana si Yesu yang iji Pilato. Maniring si Pilato jam panyirsirngan daimono tau doyotai. Maniring si Yesu nuwon manoyong uri. So nikarono maraut avari airaut da si Yesu no panyirsirngan dano mapatana-tanang so nakem dasi yamatadoto. Uriwuni pacician napasi Yesu ni Pilato. Maniringam amirngi palawo aruwa varia dairaut dimo. Manwa ya buciring mua ya mo ipasa pajira. Akman sangta abu asaka ciring ani pasa panajirani Yesu. Amuriwo sava-savakan nanyanyi Pilato. Mangdino mamaring sirasokanen do iyece. O katona mangorayan janyi Pilato. Do pamnekan dano tawa mapasawiso asaka tawo niptengda. Nimacinawo mengaran so palapa. Macirawurdo aptengenda. Iyara nauriam mapasubsubna do seifo. Kapan wakwak na so tao. Maluvot sirawo aruwa tao. Mancini Pilato so kapasawoy na so asaka tao. Maniring si Pilato jiram. Manngukamo apya-pya kapasawoy kuso panyirsirngan nyo tao doyotayan. Katenengan naranani Pilato. Unyaga pandasi Yesu. Iturujano panyirsirngan no mapatana-tanang so nakem dasi yamatadoto. Do kinanaget danya. Uriwo nyangayan danya ja. Kapasuri-suri daso aruwa tao no panyirsirngan da. No mapatana-tanang so nakem dasi yamatadoto. Mancini Pilatoa mapasawi si palapa. Ipidwana pacicin sirawo aruwa tao ni Pilatoam. Maniring diram. Kungon koso wanjin. Unyo ipancia panyirsirngan nyo atau do yotayang. Maniring sirawo aruwa tao amlololusam padketendo jojika. Maniring si Pilatoam ikungonamina varia yamaraget. Ikika vevekda amlololus no aruwa tao. Maniring siram padketendo jojika. Di napasuviwo aruwa tao ni Pilatoam. Tunarana nuruwanjira si palapa. Kapan cinaranano tawa sumipsiprot di Yesu. Katurunaranani Yesu jira. Yang ida padketendo jojika. Karanam yang idano itaisang no luma. Si Yesu do teranted no bayi ni Pilato. Kapiluvo-luvot danaso aruwa itaisang. Mirata tengam payo benda si Yesuso akmei ayubno panyirsirngan. Pamalikawag daso akmei tarici. Pasaku pendadja. Kalugod-lugod danya. Maniring siram makapintek ka panyirsirngan no tao doyotayan. Karanam bakbakan dano baritwo una. Kacicipadadja. Kapililitod da
am lugod-lugod niya. Ti kada piya lilimanam upsuon danao ni piya yubdasya. Akmay ayubno panirsirengan. Kapayubda na dyaso mingang yud ayubna. Kang idaranan niya padketendo jojika. Maka nawakdo rarangan nam masin mo daw asa katao. Mingaran si Simong. Umuli apodo taki. Masin mo daw riyam paranganan daw riya sumabway no jojika ni Yesu. Si Simong ranam taudo cidinay. Inya puandani ya di santa kanyi lofo. Yang ida si Yesu do mingaran so keketa. Pipi pangayan no nangam yang ano uno tao. Amyan sirado dangam payo pendasi Yesu so ni paraboran daso kusori amakupad ranom. Jinang yo pani Yesu. Pad ketendara na si Yesu do jojika macipanguyong-uyot sira. Bunong so mina ayub na. Ikasyam no vatvatak do apnerakam pad ketenda si Yesu do jojika. Ni vatvatkan dararatenam. Iyayam panirsirengan dano tao doyotay. Kaparanud daso rarwa ni manakuwa tao di Yesu. Apad ketendo jojika. Asam paindado wanana. Asam paindado urina. So nani pangununong ranano akman sanga ciring do seisyo. Tao dumket dangam ni parasing dado mirarata na tao. Umigatay do danga tawam tudaliga-liga na uda. Mapasnesnek si Yesu. Maniring siram. Kadyapya yamancino kakavakava moso rakuwa panaralayan. Kapakatlo na arono ipatnek mo siya. Pikas do jojika si Tiyay kwaya. Kavyay moso katao-tao moam. Akman sang sirawo panipanyirsirengan dano mapatanatanang so na kemdasi yamatadoto. Kano mga nanauno iwawalam ni yamatadoto. May kay kaming niya. Maniring siram na mabyewo karwan no tao. Anadyatan ngiwo katao-tao na abyayin. Kiristo panyirsirengan no isudi. Pikas palado jojika. Ta citaan naman. Tauriwo anoingan naman jimo. Akman sang sirawo kararina. Nipadeket dado jojika. Mapili laksya. May igan wo arawam. Minatoda kedepwo tiraem. So atloa ka vatvatek. Ikatlo na ka vatvatek do makuyabam. Amlololos si Yesu. Maniringam. Idi. Lama sapa hetani. Pipi pangayan nam. Mo amadoto. Mo pi makarwanjaken. Mamiring dano tawam. Maniring siram. Natawagan si Idiya. Amienso asa katawa. Mangay umapso. Nitaem do makupad aranom. Akmay tapayik. Palibden do anaruwa avyawo. Itoro ji Yesu ipeyop na siya. Maniringam nanalanta palang ta alamay si Idiya. Mangay mapakasyado jojikaan. Ipisa kalulos na ni Yesuam. Maravatwo inawan na. Bengbeng no rakwa panaralayan milakayobam. Minatoda pising. Amyando tangayin no jojika. Panyirsirengan no itaysang no lumaham.
macita na si Yesu amlululus amawakwakam manyiringam manuyungu tao iya anak no tao doto amienso aruwa mavakas makacita siya matsiatovang dia sirara naam matarian Maria kano inana niyaga kani Yosefua Maria kani Salome akano karwanda itia mavavakasda no kiyan ni Yesudo tiadidiyam sirawuriwo ni machiluludya mapivivakan siya amyan pa siraso aruwa mavavakas ni machiradya do Yerusalem masirim ranado vekas nano ipiwalam dano tao do yotayam ni maisi Yosefo iyara naam tao do adimatay ati kanyig dawurino panyipanyirsirngan kararina iyara naam ti sarina no nang kapananalana so katalamorong nanya tenyi yamatadoto dinamam man si Pilato uriwo nyangina mancinya di Pilato so kakasna so katao-tao ni Yesu pakakasaen ni savasavak na ni Pilato minakapakamiring na rana si Yesua ni mawakwak uriwo ni pancian nano asaka panyirsirngan no itaisang no luma amayi manyiring jam manwa yarana ni mawakwak si Yesu mamiring nado panyirsirngan dano itaisang no luma kanyi mawakwak narana ni Yesuam uriwo ni pian na si Yosefua mapranaso katao-tao na ni Yesu karanam manarang si Yosefo so milakayob kanginaranaom kaso katao-tao ni Yesu pungusan no milakayob mangi pakakasaan do nidokdokan narana mau kalulog na so rakuwa vision parvengen na do useb na si Matalian Madia kano inanani Yosefo Madia ni machilolo sira supakatenengan dado ni pakakasanda si Yesu